Bebere aso hita dok hata mauliate tu hita namar-namaran di dohok boruta na hita suru imana mangalak laras dohok borotan aso mangarani hita di sohon jala suang songoni di hamua manami dohok boru bere ibere nami na ubaborhat na hita baborhat ra hita borhat gabi ang raja song songoni di hamua paranami amanami tanumabi di amang boru nami na rat hita baborhat na borhat tamu utusan ni hita salu na peparannya puta si mani raja dohok anak boru bere bere imana mga nalaho mangojakon pesta mangojakon tuguni peparannya puta si mani raja ditikyo nabi doak kamuna pertanda mana lalas dohok nalaho borotan ni nalaho di pesta godamta monate mamang perjolo pasatami monate godam sayang giamma huzul wal karyo jumpa ma akka silas niroha saya dapat muna akka nauli dala song-songoni di hitana orang ki na tinggal di huta na pamorhaton Roma akka nauli dapat makka nadika ima silon ay mauliate godam ma di hita salung na talugobi di hamong nari bawa nari mauliate jala songoni ma di hamong amanami do among koronami saluhut imana borhat mangalak lalas marsepangano mahamu di sana ngogorok kami nak kening di haroroanan nunga di parade milisi di hamu amang pakat perkatring nami para di hamu persipang dalangi Roma ketua Roma tuturiamu ami amang nama lo nami kamu nasa lapak nai di poparan ni daopung raja tatia bulan siados ni rohata mana siados ni rohani poparan ni oputa si manik raja pasahaton nulaonon tuhamu damang poparan ni oputai raja tatia bulan asa tuturi hamu hami amang nalaho mangulaho pamukau ni ulat taon suang songoni rap di poparan ni oputa rajai silau raja pasahat itu hamuna asa tontong bolong sikoan no siya daw poparan ni daopung tatia bulan ni sahat do to hamu songoni ma pinajolo to hamuna ima poparan no puta raja tatia bulan pasahat tami ma to hamu pung tuturi ma hamu mahami songoni ma sa ni mau lihat ma tetapi goreng mapungan nomor lah teroha poparan ni puta guru tatia bulan terlubobi ma kami hasil hutan di manik raga di bagasa tikyon nakin kupangi di pandogan ya kadamang nama jo tarik tuna panuguri raja lami raja mulun tidak kena dua nak tutup ke dua laus si pora kamu besudi atau peparan dia putar si manik raja panuguri do jalan nama lemak roha ale bagasa tikyon atau martanda hita siapa paran dia putar guru tatia bulan molotong hujalo kian do dipagi dua muda inong namang urumi daw yudota tandububi ma inamami tahun tubuh mulai dari saudarion sampai wanita kedua-dua songonima songong cukup manak panggiluang di bagasa tikyon yang mula terhutak pada bang boleh ate ma tidak emang boleh ate mana kita ina gabi matutu jala horas ngai tasahat kami sok karbe sati namar dongat tunggal kita romo namar ibu to boras ribu namar dongat to dia seguri-guri laporan biar beri suara asa hok ni adi patongan tidak maksud nak kini nganino namar suruh pandoak kau lo yak nama hamaranti berhadda mang mamuse hu peparan di sidau raja namang rupiah kau lo
ya kapunta si Malik Raja semuanya iba bukan nulau taguta sa bangunan na nang mabuat tuan igundang ma hasuhutong bulon paparan di Malik Raja daw buruma tong manong mga di hamu harbi sa tim pergusi Gabi horas Bapak, gabi horas. gabi majalah horas yak kadamang idok na dua-dua ibagi dua di tahun asa martangka-tangka dari na sumog bagadi martutumas songon napuran asa marsibaduri sumog dalan nalaw peoton niya kapakaratota itano pangarirahanan terlububi ma yak kaya nak kota alanima nakini nunga takas iha tahun nak kadamang taringo tuak karuh di parjong-jongon yak kena dua-dua no dua terlububi ma yak kaki dua menang pinasehat kadamang kehidulanna boha karobong atama ngahok biati katingna gabi majalah horas atong kolosongan ni alanung ngahok asuh hutong bulun di parjong-jong na kok nang yodoran na asal giat mangarik karya no sogo bulan ritar sogo bonang digala ibangiduan ni suhu bulun marhitigundak sa bangunan atahot iba-iba hot yati katingna ibangiduan nami baga satik ko namang adorak sahat harbe sati pahuruk damang majadulan tagaling di dalam hati gabi majalah horas didohok kami do wamata panggora wamata panduali wamata pangulohon alhamura mang kirata pangalapi marsitihon panggora pangruk damang jolo gabi majalah horas mang hok de hati kagating nang hok diguari dohon natonjol hutano nasukot tulangit bandamang jamang pahata jolo tarunet tay gabi majalah horas miso ni pasara na guruso desok karbesati sa timadingi sa timajoja na pardongat tong gabunarom na ho ihundulan na ayo to parhitian niya akapunta na dulo patoros-toros to na ho punta mula dari ipasa desok karbesat na sa barlaw ibota alani mamang doh miya sa guri-guri na frontier songonima do ringis to suara atong ataon do parhitian na manggurahon na kapangiduan ni sa duho yang kahita dolma terlibu mehita paparan dio punta oto na marguar hati raja desi raja depati nahisa no suruan na girgir mga lapi na patorus-torus to na doon pupunta mula jari alani ma magiruhay baga sa tityok kita na mamukka ma ulaw ni upi poparan ni gurta tiya bulan na siya poparan na ima tilaw raja na siya poparan na si Malik Raja na marparhitiyan mainon na mamistahok tugu ni Malik Raja alani ata takas manyak kuburba takas may hujay takas may niya sa luhuk na fuabara ata pe may hugurung-gurung isudiak ka pangiduat ta tarlububi ma yak kakula ni suhuk bolon ibaga sa tikyon tarlububi ma kapanitia ata sa isa ka ni rohana ibu ka do lak parhalan idok kondisi aritia bonaniari si pahasada bonani bulan nungka jumparina ipar mulai sadar yoma dapat ipar hakungan naik ko pasahaton nama tugu na bulunon hupunta mula dari na bulun terlubog nga hupunta parsadari alani mamang acarona sida babanggutur pangalumi atigo pangalapogi ay rokon day sinong asal iya asida mabuo si gabi-gabi si horas-horas atau ujulo mahugurahon mulai siya pangiduan dia punta siya dulu martangga-tangga batu martinggi-tinggi asal dia takas na sida mo panggutur pangalumi at mo pangalapog matutuan na hutonggo mahupiyo parjoro boras patinitano tanomiyak tanoliat tano marlupi-lupi duluk martinggi-tinggi batu martangga-tangga hatubuan ni na marludu panarsara ni na martira pencakitan ni na marato nung matuntakas mangulupon o Buddha sopaun na maringanan iparingananon na marsakat marniat ima pamparan ni upi Malik Raja mulai siya mula ni mulana na mabay pati panitaga pati pertama mulai siya datang ng salpo sa hatuan sa derion ihasikopan na
peta sakapi bolong nang mangulupon bolong nang mangulohon borpat ini tano pargusi nami lakde sakapi doma oput tambule dari nabulut tong kana pasik alanima bisa dan rohani nasida nungay martada sumur dolok bangsi patulu sumur dalan jumpa na diluluan dari daman ani soan atau minokon na tua-tua may sinon binangan ni Cihobing binokan ni Tarabunga atau ibu para ni Malik Raja si Burma na etek ubuso pura-pura harus memperdalan-dalan mangomong baka pertiga-tiga sinur mana pinaan gabi mana niuda asa tapor mabotik tapor sa binabuan horas baka na marah-marah kinabuan ni Pasugit so mani mana kita no pangarap atau kaliok pungkor pati ni tano hakonaran di huda hari mo do perninggal si bola timbang ungay timbang iho sa luhuk na kapinopar yak kadaw pagibaga sa tigyon mulai nama muka batu peletakan batu jahan ima nama pay tubo ni daw pungi Malik Raja daw pung doli daw pung boru lungay bertanda sa luhuk na takas doy ng mga rikar do sungo bulan riktar do sungo panang nigala atau kuhatang kain mo hanima isa luhuk na ihabonaran di huta alehanima do paningkala si bonatali hugitang tang upat hutoru tang teleng hok me batu-batuna hok me hati-katingna isuria kapasupatu na pinatahan dia kahula-hulana tan lubobi mah atau hutok bolo di bagat tikyon doh lurus jela tutur na sida martalita di bagat tikyon nengok buat tua di gudang na mana sida hok baris ada di rohani na sida nunga kas na sida martapak cuman mata di sisir saya sumut denya iana doh iburu ipo parang di upi guru tati abulan di panorobi songon ima terlubobi ba ihatu hutok bulun ima Malik Raja bagai tikyon atau ngutong ko madopung nami guru tati abulan ali opung bangido hami bagai tikyon domopung hodo domopung nami ani torun di sampuran bangido hami bagai tikyon domopung namar garu ko domopung parulo si bagai tua atau ngopung si bagai tua si bagai mai madopung bangido hami bagai tikyon domopung nunga hujo hami do bopung tarpai mai mar ho do bopung ihudula do bopung manang piparingan amu na mangido tua mamangido sangat mangido sigejang ni umur sadu apa pinoparan bega tatikyo nomor tanda sumut dulu pasti batu sumut dalan ima tugu nang cikop dia risadarion nong resmi yuluk peraja di hula-hula terlubobi masih tuan nator alani maupun nabi guru tadi bulan mangido mahan bega satikyon asaro maham do bopung maupun gutur pangalumi asimu pangalapogi asang dia masih dari do bopung jumpa makanan diluluan dapat manani soan ay dapat dia kapinopan bega satikyon do bopung asa takke mawalang gadindang majala gadigi asa tubuh may sudah yang kapinopan mon do bopung anak pastahin awlo balang do bopung parmas do guru do bopung do bangini atau ngopung aja martahata mahamu do bopung do upun nami raja uti raja hatorusan idopung nabi tu halitu nabi tu halitopa nabi tu halitakot nabi tu halituat idopung si raja debati na patarustono huwa puto bule jadi opung hodor raja ciak bagi do bopung alani do bopung ke pinahata tiak do bopung na dinongo ti dopung de beta bule jadi nabulun alani mengido mahan bega tikyon do bopung asau ruhi do hoti do ngani tuturi ajari ya kapinoparin bega tikyon do bopung jala lunga takas do bopung ibarat ko do bopung tugu di pinoparin bega tikyon lunga do bopung marang-ragu do bopung sahat do bopung bukse di langit do bopung alani do bopung ata patari do bopung naulu loja naulu manukun naulu panukunan ya kapinoparin bega tikyon do bopung atau bopung parmaha jala parorok mana si do bopung nunga roy sa pinopar mo sa do bopung sa paparan si Malik Raja do bopung siya gadug-gadug desa na opat sa hatu desa dawan do bopung sa raja o ti raja hatarusan na pituhal itopa na pituhal itakot na pituhal ituan asi maroham opung ay ado opung marjol hubuli do bopung pakuli padoga pangalak ka man pabena pido bopung nang badjulur ho do bopung so kali do bopung ingado ngon disadhut na yamya ka pinopar mo do bopung hinorhon ni halat malan yak kamalya ni bituhan nami imo pung pagidon nay bega tikor do bopung tonggo do bopung tonggo mo punami upito 1000 rada ali opung mangido hay bega tikor do bopung atang giya man yan do bopung isaka ni rohanami do bopung tanluon mo do bopung na pinatupan yak ka pinopar bega tikor do bopung nunga tada jongdong sa mani mandu bopung ata marsaha ata mahamulian do bopung do upi do bopung raja ini pemulana sa gararata talububi macilaw rada gabi panupagi gabi panukunat do bopung
itu gue persada do bopung na binain ni peparan do figur setiap bulan do bopung siap bulan opung manata manai lima hamu do bopung siap dulu pusupuh do bopung dalam area do bopung satu desa dawal do bopung atau nagabi pangihutan do bopung siya nakada magibaga jatik yon do bopung nungga tunggu na bopung yak kana mamulai do bopung alai do bopung so ni mo ratit ko na do bopung alani ma do bopung at pangihutan ma do bopung di banyak kada magibaga jatik yon do bopung nagabi huto do kujulan ni ari ibo pung pangiduan nabi do bopung raja itu seribu raja pangiduan nabi do bopung raja itu di pengulana segala rata do hotila rata atau pung bangidu mahami baga jatik yon do bopung at daras madoris ator si pora-pora asa saha manian do bopung torhator his paparan do figur setiap bulan do bopung dalam torflime do bopung gabi dalam amora matoro amang baga jatik yon do bopung atau ngopung-kupung habi maulaw do bopung at samarsa sa uluan mahani ma do bopung rap do pinar buru lima do bopung na margwa na kana poru nami si lima sa dalana si dulu sa hundulan na ho ihundulan na margwar ho may si biringlaw si buru para may si ate kau masa si bunga ho masa do na poru nami para si dio na tijo na poru manata manonggor do sa luhu na do na poru iulaw niya kanak ni boto mo na poru pangiduan nami arong na marluhura marsujo do huburi ang kapangulahu di pardagi o terlubugi maradok pala kanak poru nami na poru si bisa ay bolo do na poru si horus na lubi kita penalonga dari opi baga tiktok na poru asa par pangidua kami baga tikton asa sonang sohari ribuan ulah yak kana poru nami asa patiar masaluhun na terlubugi ma parlangitan mulai partikianon sahatu na mengunjungi ima pangiduan nami atau nga kana poru nami lasma rohani ma songo tungonipen no yak katoktor yak kadamang dok dai nangi baga tikot terlubugi penaranggi mangidu hal baga tikot kana poru nami asa natatong mahani mana poru marti pasanang sonangan songonima pangiduan nami atau pergusi nami nung matakam sa luhut na huwele komputer na poruta atau isuhuk gulun baga sa tikko na sok masih dari dali na dalahok may patongtong na hok manang huduran na atau mangidu mahain baga sa tikko dinok na tua-tua asal giyak marti dehoninon ata siyajur mula jadi ina mamukah permulaan ni hutan jalan terus ton ada siadino fopunta muda jadi dari baga cantik yoke ma pergosi nami ata mulai mana sida panenggal tangan atau pangidua man baga cantik yon bawa hamang nama nami marsi tuturak kita idok kena dua rak tutugok bae tulalau si bora dan marsi tukuran bahitanian ungadok kita marsi botoroha ku hamang ku patahatai mahar besati gabi amang gabi dari gabi majalah horas di hamuna suhuk nami sekaligus sohok panuturi di baga sa tikyon o punta na jolo marsukoto salag gutti pinuk kada punta na parjolo ima natay gutton na parpudi nakpe nunga sanggi jamanon amanami panuturi do hot tamuna suhuk nami mau lihat ya mak di baga sa tikyon nasa di sosati madingi sakti matugu do sudero di pangisina di baga sa tikyon nunga hutangi hokabi na naloput ta mamadok nakpibinoto nakpetinangihon asa ni mulana so ni ulaon na nga hama laho si mayroon ni hami pargot si muna asa di pasahat kamu nasa tiyon dohot na pirod dohot na tiuron dohot na tiyon amak suot do amak dapat raja dari Cibotowu takas may tutui patahan na gurusuh tagbesati ikon adong lo tutucuk-cuk ni raja o piamak raja nami rapat tepat deh nama dok peparan diopi manangi hasadeo di peparan di manik raja parbonan di pesugi soko di madohok katana pangarera nau singkok tugu diopi upita duli upita boru jadalani neng mames tahonima pada nami alai baga sa budarion nganay mabuet tua di buddha de batarang muda jadi dabulun ala nunga sa atu kami na perhatian ala nunga dikatahok kamu na husukuk kami say asima rohana tutu gabi ma adalah horas kamu na sukuk na ala ni naikupuk kami madibaga sa tikyon tagat sumangido kamu na perlu si pangido muna
Pagino ko mata na matua di Batango na jadi nabulon tolo hugo ki kami masa tokin amang godak pangiduan tau kamata na matua di Batango na jadi nabulon ipe so mangido godang mula-mula amon non hopar kuna tinuturan niya mata panuturi mabuya jama mau lihat ama Grabe majalah horas. pati mabulok si hala lumak bulong na po punay mulan na la pangiduan na po puta tak na matua di Bata say makorasi madikamu sa hala ni opo Emma tutu atau matangi-tangian makita ala pesta nasional do pesta una sa hubay kami nasional pesta pagoki bagi dua ko mata nomor 2 di Bata una mertotor berhudul jama oh lah jadi saling membantu hubay kami at yun na ulit yun na denggan mulai hamuma sulaw tahopan to para purata Tong penon nami sangap. Aduan hudda mang jolok huputta na limay to para ni huputta guru tati agulan. Aduan hudda mang jolok huputta na limay. Aduan hudda mang musay jahon aparutta si di masa dalanan. Aduan hudda mang ma huputta persadaan huputta guru tati agulan do huputta si baso bolo guru tatang di Bata. Gabi majalah horas ay adong tipagudahon manak pabayan marhujul hupudi aladung maujulu nasida hupatangap pami tong dol magbagu hati rohani nasida non alanima aso padingkan tanga suhu bolo di bagat satikyon hulagi habi mandokon di dokon na dua-dua siatur do mula-mula na siatur mula topa siadido parmulan di torsa siadido parmulan di huta siadol mamarroha siadol mamangurerang alanima bedamang ma gudang mula-mula Gabi majalah horas amang nawalo nami